Kanohi ki te kanohi, koera te whakatau a te uepū tohu Māori o te kaunihera o Tāmaki Makaurau, moara tau hui ki ngā marae o te rohe, hei aha hei wete i ngā kaupapa nui, e pākaha atu ana ki a rātou. Kei te waia tonu te uepū tohu Māori ki tō rātou tari hou. This is what we part of that meeting. Kātahi anō rātou ka mutu te hui me ngā marae e toru o Tāmaki Makaurau a te hana i te raki, hoani waititi ki te uru me te marae o Papakura i te tonga. He kōrero kanohi ki te kanohi te mahi, a i kitea he mea nui te kaitiakitanga o ngā iwi. There's obviously a concern about how are they going to be involved with the Auckland plan, the long-term plan, and those sorts of mechanisms, which we've been trying to work with Council over the last few months. Koinei titi noiho o ngā take matua i wānangahia, ko te totoro atu anō hoki ki ngā hapori Māori, me te whakamōhio i a rātou, ki tā rātou mahi takawainga, me te kaunihera o Tāmaki. I think it clarified a number of issues that may have been sort of put out there in the public that were not factually correct, so we helped clear those matters up. Ināia nei ko te whakarārangi i ngā hua i puta i aua hui rā, me te tuku atu ki te kaunihera hei whakarotanga marātau. Hoi anō, e hara rātau i te timatanga me te whakamutinga o ngā mea katoa. At this stage, we're happy to understand issues, do what we can relating back through council mechanisms, and if it has to go further than that, obviously the board will, on a case-by-case basis, look at and see how it might assist. But it's not the ambulance at the bottom of the cliff. Kei te manako anō te uepū te whakatū anō i e te hihui, me te whakarongo ake ki ngā naue a te iwi. Anzac Pikia, Te Karere.